माबायदि मोनदों? आङो मोजां मोनदों मानो होनबा फर्म फिलाप आरो लेखा बायनांगौ बिनि थाखाय माने मोजाङानो जादों बिदि होनाया जोबोदनो माने जोंहाबो न'आव एसे प्रब्लेममोन नालाय बाबा गैया बिदिनो माने बिदि होनाया मोजां जादों आरो बिदि रानना होनाया आंनि नामा जथि नार्जारि आङो माबानिफ्राय थाकथारिनिफ्राय औ आं दा एबार ओइस फाइनाल होदों औ जोबोद मोजां मोनदों आरो आङो मा खालामनो सानदों बे आङो बे रांखौ आंनि फर्म फिलाप जेनेबा एडमिसन जागोन ना एबारावथ' एडमिसनाव बाहायगोन आरो ভালে লাগিছে আজি ভালে লাগিছে বাসুগাঁও অসুবিধা আছিল আমাৰ কিতাপ কিনা অসুবিধা আছিল এডমিশ্যন হোৱা অসুবিধা আছিল এইবিলাক মানে পইচাটো দিলে আমাৰ ভালেই হ'ল কিতাপ কিনিব পাৰিম এডমিশ্যন হ'ব পাৰিম হা চৰকাৰক আমি ভালে ক'ম আৰু কি আমাক ভালে সুবিধা দিছে পঢ়া শুনাৰ কাৰণে সুবিধা দিছে বহুত খুশি লাগছে আৰু কি মনটো বহুত ভাল লাগছে আজি বহুত ভাল লাগিল আমাৰ MLA ছাৰে আমাক 5000 কোটি টাকা দিছে পঢ়া শুনা কৰাৰ কাৰণে মানে আমাৰ নিচিনা দুখীয়া মানুহ যদি এনেকৈ সহায় কৰে তেনেহ'লে আমি অলপ পঢ়াত সহায় হয় অসুবিধা কি আছিল আপোনাৰ এডুকেশ্যন মানে আমাৰ এডমিশ্যন লোৱাৰ টাইমত মানে আমিতো গৰীব মানুহ টাকা পইচা নাথাকে তাও কষ্ট কৰি মানে এডমিশ্যনটো কৰিব লাগিব এইটোৱেই আমাৰ মানে অসুবিধা আছিল আৰু কিতাপ কিনাৰ টাইমতো কিতাপবোৰৰো বহুত দাম হয় না আৰু নতুন নতুন কিতাপ ওলাই আছে তো এইকাৰণে এইবিলাক অসুবিধা আছিল আৰু এইটো এতিয়া আমি পালোঁ এতিয়া আমাৰ অলপ সহায় হ'ল এনেকৈ যদি MLA সাহেব আমাক দি থাকে তাহলে আমাৰ ভৱিষ্যতে আৰু ভালেই হ'ব হা গড় আমাৰ বাসুগাঁৱৰ পৰা হা 6 সেমিষ্টাৰ এইবাৰ মই মানে BA 6 সেমিষ্টাৰ মেজৰ এডুকেশ্যন মেজৰ লৈ পঢ়ি আছোঁ गिबियावनो बे बड'लेण्ड फान्दै रादाब नायगिरि रायजो राजानिसिम आंनि अननायखौ बावहरनाय जाबाय आं गोजोननाय मोनदों 10,000 चेक सार MLA जयन बसुमतारी बिथांनि आखाइनिफ्राय नाजानायमोन आंनि बेमारा बेनो गाराय सिफथि जानानै दङ आरो ओमफ्राय आथिं सिबि गनानै लोरिना दं माबायदि हेफाजाब जागोन बे फैसाजों बे फैसाजों जोंनि थाखाय थोजासे नङाब्लाबो बेनो बहानि 10,000 फैसाया माने बेजोंनो जों चेकआपआव थांनानै मुलि दावालि लायनो हायो जथेस्थ' बेनो बामगाव गामिनि गय गायग्रा आबादारिफोरनि थाखाय मोनसे मोजां खौरां थापा नार्सारियाव मोननो हागोन जाखांफु लाइमोनफोरजों बानायजानाय हाजो आरो हायेनावबो गायजानाय अर्गेनिक गय फुलि थापा नार्सारियाव अर्गेनिक आदबजों बानायजानाय मोजाङैनो खिलिखांनाय गासै 20,000सो गेरेमसा गय फुलिफोर दं बारा नङा फांसेयाव 60 रां होनानैनो नोंथांमोना गय फुलिखौ बायना लांनो हागोन बुरजा लाङोब्ला खमायनायनि सुबिदाबो मोननो हागोन थापा नार्सारिनि गुबै थङा क'क्राझार सहरनि सानजा फारसे थानाय बावखुंग्रि हाजोजों नांजाबनाय हरिनागुरि गामि हाथाइनि साखाथियाव बे अर्गेनिक गय फुलिफोरखौ लांफैनोब्ला नोंथाङा 8011837272 नङाब्ला 9707460226 जानबुं अनजिमायाव थोंजोङै जगाजग खालामहरनो हागोन